Drugih ali pa nas premamijo reklamni pozivi posameznih turističnih dežel oziroma krajev. Mi smo se odločili, da vam približamo Črno goro in njeno turistično ponudbo. Če ste še neodločeni, kam na dopust, potem vas vabimo, da ostanete naslednjih nekaj minut z nami. Črna gora je po svojih naravnih značilnostih na prvi pogled podobna Sloveniji. Je majhna in v nekaj urah si lahko na morju ali v visokih hribih. Vse te naravne danosti so kot v Sloveniji. Zjutraj se zbudiš v planinah, kosilo uživaš ob morju, večerjaš pa lahko ob jezeru. Za Črnogorce smo Slovenci zanimivo turistično tržno blago, kar priča, da so letos v Ljubljani odprli celo svoje turistično predstavništvo. Predstavništvo smo tudi obiskali. Najprije da vas pozdravim i da kažem da već 6 mjeseci na adresi Resljeva 40 u Ljubljani radi predstavništvo Nacionalne turističke organizacije, Turistična skupnost Črne Gore, gdje svi zainteresovani koji planiraju ili još nisu isplanirali svoje putovanje i odlazak na ljeto mogu dobiti sve informacije, pomoć, propagandni materijal oko da se što bolje organizuju. Inače, Crna Gora je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na Mediteranu. I moramo se pohvaliti da je, poštujući, odnosno primjenjujući strategiju razvoja turizma koju je donijela crnogorska vlada do 2020. godine, opredijeljena da se razvija kao destinacija visoko kvalitetnog turizma i poštujući princip održivog razvoja, uspjela Crna Gora da sačuva vitalnost ovog sektora i u prošloj godini. Jedan od dokaza za to je da je prema najnovijem istraživanju Svjetskog saveza za putovanja i turizam, Crna Gora će u narednih 10 godina biti vodeća zemlja po rastu turizma, a po rastu broja i doprinosu te grane bruto domaćem proizvodu, a po rastu broja gostiju na drugom smo mjestu posle Brazila. Što se tiče investicije u ovoj oblasti, najbrža smo rastuća destinacija na svijetu. Tako da su to podaci sa kojima se možemo pohvaliti. Inače, da bih vam potkrijepila da smo imali uspješnu sezonu i prošle godine, da su naše očekivanja ove godine značajna, da vam kažem da smo, kad uporedimo podatke iz jula i avgusta prošle godine sa 2008. godinom koja je bila rekordna po rezultatima, mnogo smo bili uspješniji prošle godine. Posjetilo nas je oko 1,2 miliona turista koji su ostvarili oko 8 miliona noćenja i Crna Gora je prihodovala od turizma 635,4 miliona eura. Nadamo se da će ova godina biti bolja. U ovom trenutku mogu vam reći da su svi turistički kapaciteti, hotelski kapaciteti puni u Crnoj Gori i na dan 17. jula imali smo oko 30.430 turista, što je 7% više u odnosu na isti period prošle godine. Nadamo se da će, sad su hotelski smještaj pun, ali ima još dosta u privatnom smještaju. Nadamo se, što se tiče slovenačkog tržišta, imamo podatke od turoperatora koje tradicionalno rade sa Crnom Gorom, da je tokom proljeća zabilježen rast rezervacija u iznosu od 10 do 15% interesovanje za Crnu Goru. Inače, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore zajedno sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja
i u saradnji sa Crnogorskim turističkim udruženjem i ove godine uspješno sprovodi kampanju u regionu koja se zove More Crna Gora. U ovogodišnjoj ponudi ljubiteljima Crne Gore nudimo 7-dnevne aranžmane u privatnom i smještaju malim hotelima sa mnogo pogodnosti, kategorija 3 zvjezdice privatni smještaj, tako da recimo cijene, da vam kažem u čemu se sastoji ta kampanja, cijene u privatnom smještaju, znači 7 dana, gdje je uključena je boravišna taksa, to je smještaj sa 3 zvjezdice, u predsezoni je iznosio od 42 do 49 eura, dok je u sezoni koja sada počinje 1. jula i traje do 31. avgusta, aranžmani se kreću od 70 do 77 eura. Također ova kampanja nudi hotelski smještaj u malim hotelima u trajanju 7 dana. U van sezoni je bilo koštanje od 72 do 154 eura, a u sezoni od 155 do 280 eura. Eto, to je naša kampanja. Svi turisti koji budu korisnici ovog aranžmana, zakupljeni aranžman dobiju i vaučer koji nudi određene pogodnosti, kao recimo popuste u restoranima, rent-a-car uslugama, izlete i tako dalje. U ovoj kampanji uključeno je oko 50 malih hotela, više hiljada privatnog smještaja kreveta koji je kategorisan sa 3 zvjezdice i više od 70 restorana. Mislim da je dosta privlačno. Ima tu programa koji bi mogli biti jako interesantni za slovenačko tržište, recimo hiking i biking, to je program planinarenja i biciklizma. Za tu potrebu uredili smo više od 6000 km staza obilježenih za biciklizam. Imamo interesantnu ponudu razvoja etnosela, recimo na padinama Durmitora koje nude zaista vrlo lijep program domaćeg, da kažemo, običaja i gastronomije. Isto tako za sve one ljubitelje enogastronomskih čari imamo puteve vina, puteve meda, puteve sira, to koje obuhvataju unutrašnjost Crne Gore. Recimo, ono što je novitet u odnosu na prošlu godinu otvoren je put Risan-Žabljak koji omogućava da za vrlo kratko vrijeme dođete iz Boke Kotorske do Žabljaka i usput ima više ponuda, vrlo interesantnih novih turističkih ponuda. Pa mislim da smo mi prepoznati kao veoma sigurna turistička destinacija. Mislim da nije bilo problema, a i kontinuirano se radi na tome da ih bude još i manje. To su neke sporadične, da kažemo tako, situacije. Ništa što bi bilo zabrinjavajuće.